Shubor nakaslem jong unong san hima. Hakani kami nilai banyak kenduk yo abetsa. Nilai akren syai kedar haba ngimpatlah banyak pembeju usam. Ba unai ka instruction ya ka asam bat yang i ke mekelaru bangim dei ban pentut ya ka ya ka yang ka tre ka ta jong kini ki artli ki jela jongi ki pat ba masuk jong ki jela jongi bat ru ba dei ban bu ya ki forces ban penting ban pensmi ya ki nong sok snong la da pi ong pulit asam ne pulit mekela kata ka dei ka bingin arai bat nila IT ru ya kani lengba ka district administration UDC SP jongka ribhoi pun yekren batu DC SP lakadei jong karbi anglo ladakadei jongka neka lakadei jongka neka urban ne po guati ni IT haki bakin ya le te kawe ka bang syukwa ban ong kolong tangkan ni ka bang apil kolong iya kinong sok snong ino teng teng ki hakaji trekam joki la se de ka kam personal obrio ka badon ka tenre ka penmi isu sa ka jing ban long ka communal class tenre ngang apil kinong ba snong ni kinong sok snong kam tam ki bos snong bor thau sngau ba bat te la kam ni kinong sok snong jing na teng teng ka don ka jing sim ka tang na kamta la se yasun bat nur bat no sa asam dan tang bu asam don jing yasun bat nur semai kala kan create ya kan ka isu ko problem tengi la kren la instruction ya kan district administration bakin ya don ke jing ya so tu jumut bat ba kata ke jing ya wat ke jing ya ban kem ka ne katai amar katu ka de ka an tingang sombon ong ba ndei ban cross pada ya ke limit ha ka ban pelong ya kinong sok snong jongi lan ni kinong sok snong jong asamu ban poi se ke jing bam ya so Mangiin rin kayo nakan ka ego em ya kata ni border outpost ke border outpost bentaru ila pa identify ha ka district administration la UDC SP rengkat bat kini ki rengkat bagi bos nong bertau dia maki kin identify hanoi jakai bangi de banbu tang ba ko mongo pi mental lagi keren ni ke blok 2 kan mau ke blok 2 habis sya asap ngan pensab yang sisi nama don ki stu bakla itu ki khat pra plus south li kisno katu ka hab sya asap madon uwe urang ba abu persutu bakla khat pra plus sau nak ada ni ai ka list seti sya asam bakalis kolong bakani kada hab ke blok 2 abong blok 2 kamut hab sya asam gimdei berseru bakla ta nama don ki berseru bakla ki ong jaj bangila pha ka list sya asam kamut ka hab mekala kampadei kumta kani kadang hab ha ka ji keren jongi kadang yaj bat bahabangi ya keren kejing keren ndai bangi ong don ke differences ndai bat ong bangi don ke dispute ndai kejing keren kalong ban retransfer no ya ki arpo artelikisnong ki bahap hapo ke blok tu sya ke jelame kala jemi ndai don ki nong sok snong ngopi don ki rorong pe sop kala jaj bingila submit ya ke list sapo asam ki sngo bon ong bingila de hapo me kala te kata kam dei ngaku aban pensai pi ki nong to ko bos ngba pensai ba kini ba kadang habek ketika arpo atlegis nong hapo asam kabamot hapo ka blok Kinsaw pinang iya keren dia keren kelong bat blok 1 bat blok 2 ngikwa ban retransfer nang tay na blok 1 lo kaju nang ne na blok 2 lo kaju ban retransfer ye kitu kisnong kam tam me ki baki nong song snong ki de ki briu jong sudah ki bana po war ki padok boy la ne po jantia tingi kwa ban convince le ban penget ye ko sarkar asam baka de ban transfer kita